Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Znači, prvu epizodu Minecraft preživljavanja i danas igramo na 1.9 verziji što je pre cool. Čekaj. Igramo na 1.9 verziji što je pre cool i dodali su neki novi mobovi, baš me zanima koji su to mobovi. Ja ništa ne pratim ovdje Minecraft, nije zbog toga šta mene boli briga, skužimo igramo. Okay. Building terrain. Ajde, zašto koliko se tako čitava brzo? Okay. Pop. What the fuck? Šta je ovo? Aha. I sheeps. Yeah. Me zanima ima nešto. I da bar imam onaj mod vein miner. Dobro, ne trebamo ako drvo kopat. Joj. Ovo je dosadno. Alex, kopaj drvo. Ako zabavnije kopat drvo. Joj, ne možeš drva iskopat, a to je početak, dosadni početak Minecrafta. Da, what the fuck. Idemo iskopat ovo drvo. I imamo 14 drva. Što je u okolini. Topća zemlja, ne možete skopa ovako, ja sam se silati tačom, ja mislim. Ima nešto vode, vratimo se tu pa sheeps. Mushrooms! Mushrooms! Mushroom soup! Da bar Herobrine postoji. Što je ovo me zanima? O! Pa to je pre cool! O! Pa to držiš u drugoj ruci. Look this! Look this! Look this! Look this shit, motherfucker! Ovo je pre cool. Ovako idemo napraviti mač, odmah da zakoljemo ove ovce. What the fuck? Kako treba da... Ha, ne vidim, give me set. Imamo 3 vune, to nam je taman. Idemo napraviti ono što nam je i dalje potrebno. Nađe svoj crafting table. Eto ga. I sad idem X. Uf, to sam ovo napravio. Pa jedan pickaxe. Čekaj, da vidim nešto. Znači, 1.6 attack speed, 4 attack damage. Pametno, napravim furnace i ovo ispaći. Tamo nam ne uđe cobblestone. Skačem ja malo da kopam cobblestone. Skupio sam 35 komada cobblestone! Ovo je prefora kad držiš dvije ruke, pa to je prefora! Ovo je prefora. Idemo napraviti furnace. Tu. Onda ispeći ovo. What are you looking at? Što imamo, možemo zarezati tamo.
statistika. Šljunak. Šljunak je dobro. Pa dobro, ovaj pogledaj se, ne znam, čekaj da se zagledim ko će to da bude gradira. Evo Darkok, a možda evo Darkok ili je spud. Što je, reci mi? Spud. No. Putić. Ne mogu sad trčati, nemam hrane. Da mi se peče hrana. Jedan novi mob, ja mislim, došao, to mi je rekao prijatelj, ali ne znam koji je. Me je to... Ja sam se izgubio. What the fuck, uvali se izgubio. Ja sam se izgubio. Pa nisam ni prošao centimetra, ako što sam se izgubio. Ivane! Vraćaj se! Ovo ja ću mi to gladio. Ja bar mogu pojesti mushroom. Ti ima pečem da ću im sheeps. Sheeps. Ja ću to umriti. Znači totalka ću ja umriti. Ja ću umriti totalka je. Oh, crafting table! Gdje si? Šta sam? Idem je to granat. Fucking shit. Sheeps, ali spašen sam. Idemo sheeps idu. Bez mene su sheeps bile. Sheeps. Odvedite me kuću, sheeps. Is this my house? No. Meni sheeps je totalno okrio. Izgleda ću moramo početi iz početka. Tu imam samo furnace, tu moramo opet ubijati ovce. Joj. Sheep! Dođi da te zakoljem. Dođi da te zakoljem. A koliko treba ovih udarati sa mačem? Ne, fuck. Dobre. Ja levelim ovo već, dobro. Ne pada dole. Jump! O, dobro. Opet sam izgubio crafting table, zar ne? A nisam dobro. Čući, tako sam izgubio, pa skoro sam umro, čući. Ođe ne smijem tako ići. Nesigurno. Speć se da mogu to pojesti, vrati taj hunger, ba nam nešto, še su. Ajde. Želim meso! Tako. Mogu trčati, ali još jedan pojest. Još jedan mi treba da budem sit. Njam. Idemo pojest salavinu! I da ćemo postavljamo tražiti nešto, neka stralja, projdemo ubiti šovaca. I ćemo zaputi. Ton. U Rovinj! Idemo u Rovinj! Rovin. Pa očatino jedna. O ti se seva se.
Potreba kako bez ne prikrivati neku ulicu što je bez... Ali će li vidjeti novog moba? Treba se gledati kuću, evo ovdje je razgovor. Ovo je izvrstan početak, će biti za kuću, pa nema boljeg. Sve malo. Ovo je izvrstan početak za kuću, nema ništa bolje od kuće. Na brzinu iskrađene. Eto ga. Zdjebit će se ovdje, napravimo vrata. Kraj vrata. Ne se pada mrak, mama! Ovdje je savršen. Neko tamo je. Evo to će biti pečnica. To je to, ovo mi je to. Nek se pečka stranje, kao svjetlo. Ovo. Ja se tako bojim ovih fanovih. Ti četiri. Ja se tako bojim ovih mobova. Kada sam rekao modbeku, ne znam koji su mobovi. A novi mob me prepiše. Hej! Hej! Spider? Skeleton? Ja ima nikad, ne postavimo ovakve. Ništa ne radimo da ne postavimo. Hello there. What the fuck is this? The skeleton. Huh. What the fuck is this? The skeleton. Al što Ivane, al što? Joj, meni kako je strašno, ja sam brat kući. Napravi crafting table. Napravi crafting bench. Ću napravi crafting table, crafting bench, ja kodite istikovarati, ja želim spavat. Dakle, ću id ispod. Da, tu je najbolji meč za krevit, sad sam zapravo taj da. Jedan drva. Taman. Taman imam drva je. Iskopati malo drva, nemam ga više. Hop! Kako dobro. Nekako sam achievemente dobio. Oh fuck, super sam šut. Oh fuck. Njom. Ovo je bilo asshole. Malo kako to smo napravili. Malo drva. Treba će nam drvo. Vidite da ga sada nismo imali skoro, nismo spavali. Da. Skoro smo cijelu noć ostali budni. Motherfucker bitch. What are you looking? I to je bilo to od ove epizode. Ako se svidjelo, stavite like, share, subscribe. A mi se vidimo sljedećoj. Nadam se da ću vidjeti tog novog moba koji je naddan u Minecraft. A kao prvo kada ću Minecraft? Izbacili su Herobrina. Zašto su bacili Herobrina? Zašto? Ja bih čak volio da Herobrine bude ovdje sa mnom. Da ga tučam sa ovim Wooden Axom. Znači, ako vam se svidjela epizoda, stavite like, share, subscribe. Mislim da do sljedećoj. Pozdrav!